Nga manusia na niya ibuloda yung simbol na kasibidan niya pa. Nakakataon niyo, ito na yung mga simbol sa sibidan na pa. Ijirang nisid ka na sa sibidan na ka. Kakaplista eh. Ha? Lista ta. Girang mapantag sumranaw. Nasiyot niya di awyo, lamo na bangsan yan. Nasugpa ka umapong kayo sa tabar, na iplista. Akan ipipikir niya, nasuli niya. Sa kama mo, napipikir na kayo ka tumiyabang apinisuli ka. Nakanaboto ikhlas. Asa sa gadan kaso, inisid ka ka. Hadis yan, yan na inna Allah la yandur ila suwarikum wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabaya pangilain wala nato na ibustan ka. Katin minita man tagi ada katay dir. Babu dataro piang pi ako pay ako nota. Nabaya pangilain niya nato na katay do manusia. Bu nabaya pangilain niyan na anto na ikalay kay tamo. Kanya suwar ka ako beri. At isubusong mga kawasan na ayang sandi kudengan sa kamapian sa katan mga patsagta po beri na taon mo apa do. Kenapa gitu pagilaya? Kenapa amay kamakatali mo matano sa aluan mo rin na tuwag tano suwala ang giro tano ya Allah na paasog kung ada lagi dar na matay da mama. Da lagi dar na matay da bubay. Daanan. Ikadua na ya Allah napaka surga kung ada lagi dar na malita mo. Daanan. Ka aya pagilain wallah na anto na editan ugi kang galabaga. Ikhlas saya. Terus ka. Anta ka sa mga pusutan. Anto na imapapadan sa diyan kay mga pusutan. Na o sa mapapadan mo na ayatan kaparode. Yuti so Rasulullah na tialo niya natira. Apiasi ko katugalin. Na upo na kaya tugalin na kana para ko kadudunia na nga kaparode. Kaya ini tugalin ka na sana kawasay na ayang kato parodi. So kumana ti Rasulullah so ay kaya tugalin yan na para po Allah. Busi ko Rasulullah na niya katugalin ko tiura tugalin niya. Yay! Kinarala ng kutuwa kapag ikhlas ka. Kaikhlasan kasi ko kapumunutan kasi ko Allah asadan sa kinisuunyat ako kung ganabakan ka na ubang kambubugwi yutun ni untuk nakakagiti katip wallah dada sa kabar at sa tagal baka. At nagi mga ustada miyabat yan na itulo mga ulama. At nada to na tewag yun lukatawa Syria. Tingyan na imato na suhu na miskan. Ay ni suhu yang kira na ini turu yang wasin yan at yan mutar asin de korma na sumanurun. Na ayak ku niyo aperbas niyo korma na sulam na miya kapia korma. Kagi dia na korma na pera na to susun mana wannya. Kelas ini yan. Ay bu mata una hamang arab dia ni mapakapisis pia. Saka tanah may tanah lamun korma. Bida-bida. Kata tingin susako na awin ninyo. Naman sana kinwan niya susako na sunong sila ko. Dia nga isaw na tingin na ayaw ordero na to na sulang na mapian ay kukuhan. Napiarat yan eh. Lela ko niya sa korma na lalo na mapia korma sa muta asin doon na niya piadero. Ayun niya ribas. Sukman suwi kadua, natigyan na ay importante na kaya tago nang asako na kurma. Na lagi din marat akurma, biadu akurma, dakano tu akurma, rio po yan, siya ko yan. Diyan man ako tayo katlo. Natigyan na, ay man napagiday na dato, ito na saan aging at
sa kutamang una kaya taguan. Para tiyan kakupan ako. Na ayap ya, pelurubo yan nararag. Inideskiyan ko sa ko yan. Na, magkapakawin din yan. Yaling siran. Kaya mga kumasiran, at tawag siran na ito, tiyan na so yung sungalusin na so piyaki ko ako kano nagtad mo siya. Na inibtad sa hagapan na ito. Kaya makatin bibtad na tumidindig suda to. Natigyan ko mga soldaro niyan, agyan ka ang mga mama na pangalabusuan. Naman isa na niya kakuha hidingila sila. Na ayap na tigyan na kalabusuan niyo kaya nakautos mo tanadar pa. Na miyuman niyo siran sang kutwa kalabusuan kiran na lekebin niyo sa mabugaran lekeb sa din sa katawo ba kira makabisita. Ino niyo pinatigyan po kautan ka andin na makabisita kira. Na awidin niyo tigyan na niya sa patio. Inawidan niya. Yang mana meron na so piawan niya nararag na kaya kebansang kaya labusuan na dasukan niya. Yang kutwa dan makapira namanya tegada niya kanya. Yang kutwa ikado na makado dharma ara akalian kapino to lari ya. Denyu do na ikado di penar. Niya dunia kurma. Ngotot mana ikatulwa ay dari Abdurrahman at piano niya nasuri lang tada to. Masutiyan Sulaiman bin Bodaw pakasubog anu ba. Katon niya siya Sulaiman bin Bodaw. Pasur anu ba. Agitu tiga naran-daran yan nasa sarudenya. Jadi sino din disuko kasuraya kabud na takamanaw. Nah, siya buti ato na yung mga siyang tawan. Yang kotwat, Petero iyan, pengalam sukiran. Nagyan kaya katatagutan sa gina dunia na kortan. Ay mana niya na makabubebetan mga bebugatan sa daw parwasan sa pengelbutan. Pengelbuk kasama piya, gilebuk ama, pengelbuk kasama rata. Mapengelbuk ka kenapa na sumasangkar ka. Nagyan ko tiga mutadat ko pengalam sukiran. Nah, sekat tanong na andi kau mau apa tay tanong na pengalam tanong manakan mo. Kamu tak kaya labu suagira na dito sa mga kubur nila. Magi ya. Nah, Peter ada na makapinisita ka at baru po masih makan sina. Doan na dapat ka makapinisita. Sama-sama ya kaawidan kami ang pagamarkan ay narumo itu saja karwa. Antonio ko. YouTube dia nggak belum kata jika unut para tiap wala nak kinang lana dia kotwa maikhlaskan sansa kini suku wala naguti antuni nabi berat kami. Nah udah biado yung mga ulama ikapat na para ka tatanudan kayo ya sabihin mo masana biso kapapantagan na masana biso kiri mo masana main na so kapakawatan ka kung mga say at kasabapan sa ketembang kanyang buking bularan kako wajib asubulan ka so kapakawatan ka kung say at ketembang kanyang sa din ka manggelebak sumisyon ka at paglalabog ka na sa diyan kaya anto na ini na dunia. Beauty so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayaw mo ganyan ng tanong siya wala na. At tanong magilabog sa sumbiya kita. So Rasulullah na al-ibadatu fil harji kahijratin ilay. So kapsimba au manusia ko Allah ko masa akaan no fitnah. Nah, dia nggak masih matu na haraj matu fitnah. Mangu labuk maka umboy matu so fitnah sa diyang kaya masa. Na so kator duang kau ko simbak wala di kon miswaswa na aya beda dia na tigu Rasulullah na datar bu badas ukiat tugalin ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datar bu masa asik patumiugalin yang ugu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nagyamot mo harus ro na alpitano sa mga pitna, walpauga, mga kanggukat si kuwenad, nagyuti harus. Na iman kuwamasan na irarot tano siya, na umani siya na pagityan. Harus. Pagkailan ka sudigan na magsama piyan, na di pamawin sa karatayan. Pagityan sa tao. Kabasabon mapado. Ay unod yan na sudi ma ato na ini na sudi lang mo na di mamudia sak di ka puluruba ako kamapian og pagta. Na pikam mo kumu agyang kay nagtano na suarga o tano, suarga o ating tano, suarga o tamok tano, suarga o kaya pagumba sayo mga tino na miya katend ka miya katend na abarm. Na pinggal mo kiran sa kamapian agyang kay pagtaw. Na ayang barko si na pungad sa petana. Pungad nan sabog sa petana. Ay itero na ang iminiyong piang abarmay. Yung siya upamana guwali na tikumo-kumo nasi ko kapakatitin luar na matagbed 8,000 kada laaysan agurap sugay nila 5 to na siguro 5,000 nang niya pera punta susukay agwali na namang 5 to na sugay maestra at si Abdurrahman na katawan niya katawan niya. Napi kamu na sumanga munisipyo na dapat weran adiwi wag pagkapunya man kanya nga babong bisa magatos kami diyo. Nawan na pila ni sa city ay niyo biasa ya gobyerno nga mayor. Na padu so ini kaya barang magatos kami diyo kuman sarado. Nakatawa niyo ay. Yung mga munisipyo ay man niya na kaya pala labo yung mga limarado na umaning munisipyo na ay menos sa miya kwa niya na 500 kami diyo at bilyon. Na na nakuha. Pamana so sabali na psop nga niya na ilay tanong sa kailay puso. Ilay tanong sa kailay puso. Kanaba kailay mata kailay mata. Matatawag tanong sa giyang kahars al ibadatu fil hajj. Giyang kaamasa ang makamumuenso Antonio Lina pitna. Makamumuen so pitna. Nadanda karata ka pagaling agtan igwa. Agi kataw na tiap tan sugihan na da katawan ta sa kataw mo marana oda sayo. Lang tanong yu. Na amay-amay na sugihan gelebek tanong na miada. Tiada sa pantai. Na sudi kang gen buka ng kapiatan mo di makabulus. Di makabulus. Nilapis-lapis so pumiyapat sabar. Na ino ka napituro pa kanaba kong pilihan. Wali isero din. Ari Abdurrahman. Katunya ka pilihan doon naman mo din. Dia na sakti mo karata sa kapiperma na kabakong pilihan. Ugi, nakagiilay lang sultan. Sa kailay mata, kailay puso. Akapigilay po. Uwan. Na, anto na rarautan ko kataro sa giyang kaya kuwan. Rarautan ko kataro sa giyang kaya masa ako. Inanglan, may laytan sa kailay. Anto na ina puso. Na, giyang kaya itibarang anak ko. Niyang galabak, isa ko matag-aram na anak ka na ka ako imbag-imbag sa karata o mga kuwan sa bar arm da ima to niya bar bang sa moro government na ay dinanigal ba na sulamo na ikapi yung pagtaw na ayakap kelero sa maginakian na sa taro-taro agenda niya yung taro-taro sa karatay din karataya di Romania na ano niya sukya di gantero aso pipikar na ikapiya na di makataros na diya kaya kuan masapnat kamamasayron na diya na matali ang apirutano kaya pa lang man nakapatin juga gobyerno yung barang na maadus medisyon na sa pili ang mga tao nagitipay na nakakatin ng gobyerno ba o bagya na ginay ito sa transisyon government na matagay ang apirutano ada tarwalay asyong maniran na industri raswalay doon waraton ya di Romania nagyan na nitigal pikiran na teror masuk kepili ang mga uruan ang mga katanong buwan tanong nagipay na nakapagdirin agenda ba nagyan na lipay na dia na dapat mapay na miyede tanong sugar ba kami ng mga natuloy na mga di
ditanong ko na isa ko. Ditanong ko na isa paling naman, ditanong ada milyon pinagapan. Dan na lagi di esumya di, gobyerno mga bansa mo. Balagi diyan, ang marami ang gulong bansa mo. Na benar kami eso, sabi na iman to na ayaman adi pelatihan na propaganda. Na kami eso, mga pagalitan mo, kung yan jabar na kenapa saya pekerja mga populer pantas dan mga darman di musulo kati kami kata dunia pada ini. Siapa hubungan siapa nanti masuk ke madara. Nah kita ni pengaruh na sultan. Nah yung kita ngira sa apa sila. Insyaallah na ada magbatas ko kaya paadol na dito. Yeah. Tinamlan inesgitano na sugitano kayo ng ako pagmukaan na adano may pagi ay no siya kasi na so kato kabalo ko sa lima may nang kaya sumasanya niya po sama sa kapapatagan ng masa pada penanyaan yung mga ulama ako nilulutan sa kayo na kanoron na siya pagtanong sa kapag ilmu siapa tahu siapa tahu so kapag ada po ilmu Quran dia na kayo na karon dito sa ako mali sama kenalan ang program ni naroon ko jika kita lumayan nga lagi nga upload niya sa Quran na kanto ay mga ipagkakalokan niya yung mga ulama pada kumana katiro Quran manaw katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakandag lang pero mamindiyar na upload niya ang Quran na ubang katalagan ang upload niya ang kasalan sa kala ang upload niya ang Quran nagyutun ni kala kapag naghamir kawala waya pipikir na nga na ang Quran wala nagyutun ni kala kapag kawala waya pipikir na nga na ang kakalwan sa rizki nagyutun ni pagumutan wala pagkalwan niya kasi rizki niya kapag niya kasi Quran da kalapisan kapag bukatan ng kapag niya sa Quran ang kinaininan na dia ay kinanglan ng mapabilat tunog yung kaya Quran na kesumbatan mo ng mga ulama basta atau tiada na dia sa Quran na dito na berasan ng Allah sama dia ada lahat ng mga ulama na nakipan na kapag daw na siya na napulitan ng siya kami ang mga ulama kantang siya na adna sarata wa kawasan pagi yung kawasan ada kaya kawasan ada wa kaya tiga po mga empleyado diyan abay kagawin at kinuha ng mga tuloy ng muskana ay yan na nawa sa pulo na nakawasan na apa itu matatrakan dia tidak boleh lagi dia nak. Anak betul anak menolak. Nak kaya maka asiran. Artinya kita kawas apa di sini sekarang. Paganistan yang masuk pakai patennya ke mga binatangnya. Tiga yang ada itu mereka sampai susubri na kan na ayat Al-Quran ang dia Al-Quran oke ini kita di susubri tatap udah pera ini kita di Al-Quran anak dia butuh panah di kosan ini nak enam kebetulan aku nak share sama bapak kalau kita di rumah mata umat ya Al-Quran gua menang pera ini kata gua mana ini surian masuk pakai kibirnya satu lap paninida dia nanti jual ke saya dia nak Quran dia nak susubri nanti dia nanda tuh dulu dia nak Quran ya ini ada orang sembel di akan sama gua sadukan nak apa maninda kami aku gak bisa jumpa nak udah turunan cuma nggak perak tapi nang suikat lo pakakibirnya si Wasinda
Natiganas ka, yan yang kan. Andi tumulong ka siya. Natigang ko tuwa. Pakikibig ko sa dato. Na si ina, nagkasakit na makakailangan na bulo. Na tumamakwa ng apera, kaya bunga na ang silwa. Ina. Natigulat ako, ama. At kaya nga tumulong. Ayaw mulit-mulit. Naso, isa ko yung pilihan dia. Pilihan na, ano yung turun kasi, na Quran, biar kaya pera. Nagyan ko kamang udah napilihan ada ko. Iya kapi-api pera na ikakati, ada lagi dapat napubuli sama yung pilihan. Matwag na nga pera, iya kapamamasak usaha, mga darnakan, si penatidian si ina, nakararunan, namyaw-yagakan, namanuda ko penatidian ng mga pangaruno, makuha ka naman ang pera. Kung hindi tidian na kagi si ina, namyagagan mo, namyag na Quran, nakapiro ko ka, naaya ko buwan. Inanana, mada ito siya. Ay ko tidian ko sa Quran. Ay kung kaya ko ina yan na, sa Quran, nakapiro ko ka. Anak ibu dato, ya kan inang anak ibu dato. Digin nakataya. Nah pagi pada di Quran nabi kanian, Quran dan buat surya bangsa. Somyang wang utamangat mga pilihan na perak na nawan takap. Kau makan sila po ibu nabi kosan ibu niya benar yang si ibunya. Nah ikadwa surya matatago na susuratan sa buku itu. Asa katatago si ina era makapumbais. Awal apa ada? Nanyaman sunnah yang kala na isipan ka sunnah. Minto uang kota ka semua. Ini ada itu. Basi tanong niya tama sa 1+1. Good morning. Good afternoon. Kumusta? Okay. So ada di mata niya ako di eskwela lang. Nabatong niya ako yung galo. Berarti nang minto uang kota ka naman. Minindo mo na ginagawa na isikali ka pakipagandali ko sa sati man nakatiro at itiro yan sa mutawat yan na sa Quran nakatiro wala na pagmuinga na niya pili yan sa Quran na niya kuwan yan sa dunia na niya kuwan yan sa kanina after o so na iman to na di tanong mabimban sang kaya siagad man nagyan kaya ararang ito ba. Nah, umat di sana. Ini mobil ada eleksyon mga di batan di mau yan. Nah, namamalusitan mobil eleksyon batan di pemakakan, batan di makapulpatir, batan di makapilitar. Suara servisnya dapat di pemagasolina. Di mau yang tan. Nah, sumiak itu eleksyon na ayah ipada dapat mana nararang itu apa? Nah, sesapu yang sabri kapuan yan. Nada mo sana. Kami pos dia wakan dari ambil surya di jangan pintaran dan buat-buatnya. Upama ada kasih tanun lagi ambil sangat berat ya. Atanya abang. Aku tidak tanun ada berat kan setan negara. Lagi apa katir uangasa abarah aku antara ini nama beda bertanu. Nah, yang mau sadar ini sudah kan bagaimana manusia mengaku madat saya ma ketek lu tak lihat ke rumah kinala nama manusia mereka dulu nada saya makaraya nah di silakan masih dulu pada nada tuh balasan Allah tadi lewat abdul payosi balasan Allah sukir sang ada pak orang itu balasan Allah kasar pada pengambilan Allah suka dia dan mau semuanya. So ngapa pilihannya? Sekarang mampu, nana kasabok sama asbab kan berakat. Minum di rumah dia kan berakat ya supaya dia kan. Nah kita ini dikadang, dah usung kadang kayak dibilang bahaya madam nak perakaban namanya dibilang tiba-tiba cuma madam dibilangan sa Subhanahu wa ta'ala. Ini yang karakter nak hukum kali kemudian nak taman mampu.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lebih-lebih ya Kabupaten Labati Tanus Sagyang Kaya Goro Tano ya kalau ya sekalian di Wahadar Tanus Sagyang Kaya Mana Seminar Sagyang Kaya Islamic City Karawi Abil Baha Women Islamic Seminar saat ini dalam pelaksanaan amanuan Sagyang Kaya Padayari yang ketua Bosiran Nasi atau Kerobi Karuhong yang pertabalayan mutapa yang orang dari sekian dunia saling ulama kami wala sukumoyan na di surga sa kami ya founding chairman president kaya si panulugan sa Malaya apakah taling umana si Tikaw Silo sa Malaya Rais kaya si panulugan na official leader sa kaya UBGP sa kaya Marami City oy na oleh itu kasi ayatan yung aking napakalala si Dr. Abdul Rahman Tahir sa kanya ni General Secretary kaya Haitong lamang Marami City Chapter o kalugaluin niya ng members sa kaya PWG ay kaya UBGP Karawi na so in conclusion o closing remark doa na rontanong na mapapnag ay kaya si Sheikh Dr. Abdul Rahman Tahir. Nagkakaroon kita na awan namanya mo ko sa orang-orang yang ginagawa mo wala raw kung muli at kalimang mga Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma fa'ma syara wa tabana Allahumma barik li makan اللهم بارك يومنا هذا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك خيرا في هذه اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر في هذه اليوم وشر ما فيه اللهم اصلح لنا ديننا الذي فيه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيه معاشنا واصلح لنا عاقبتنا التي اليك معادنا واجعل الخير لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا سقيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قليلها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا سالما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وحلالا طيبا من قلبك اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا اللهم اجعل هذا بلدنا منا مروي آمنا مطمئنا واسع بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Apa itu cahaya sudarwan